Kana no umuboro banyagitari ora barasimanga ni goromoke hekore ngari gona abantu gwa nyagitari na maina mangana yuna ya maine gose na mangana tabwati uri to bonde bonse. That is true. Amangana mariyogo na bwate challenge. Amariyogo buna bono ayake this time. Chibasi chia toro no cyane 22 million. Kiese kari ya Nyamira. Na amariyogo twale kugora usually kuru Meds International na nde Kemsha no wana yagite kuru Kemsha yake 22 million akagenda kinyagitari cyeto cyonse kya Nyamira. We feel mariyogo itaisaini ara weni abantu for the equity yetubwate bonde ngo kibese kya twarukete kya samariyogo to me kiri enough kira rugura mariyogo akonya abantu baitu banyamire ndima. So again tokera tokonye na request y'abantu baitu itomuntu approve tiye ndeko FIF Facility Improvement Fund. Yeah. Kibese kichiwaka no nyagitari kyatigaro 85% kyatigara nyagitari kya improve nyagitari eria no nyine biro bagora nebintu ibolo nyagitari bagora no nyina mariyogo ndibwende gutuka kyagura mariyogo ake egera abantu baitu banyora mariyogo trout. Ono umucyanda tubwate bese biki kuma kikoba kinkake kirigo isana kibe revolving fund toteka nyagitari yetu ari revolving fund ekuri kibese tigara to kikuna kotoko egera abanyagitari ba oda mariyogo direct mariyogo ta kubara sinyagitari yetu uno romo cyane tubwate asobna mushimi watu sikorigeri yankana account inde tweguna mariyogo naro mariyaga retru aisan account ya Nyamira ne riye ka gukibasa cinke kuba account cinde gose